city amada legadaba the state amada satnagadaba lambi enclosure sing doga obstruction leidiba mayam che sigi neidaba si yamna nuaijai doga handak paikhatlaliba eviction torpa asi Imphal East West khak natte Bishimpu su tori Kakching su tori Thauban su tori lor muk tori o masigi damakta kan sathaба si khoi yamna nuaijai maruoina atopada atopo oigre adubu khoi gi hoji hariba municipal specific area se asi greater Imphal manung si Imphal East West hai si aduga thangnabada Kakching su dungai ko sumai leidu miam se ekhoi municipal gi oina ULB 27 leiba na konba haib tare masida ne hojikin hana building by road si sum leiraga su masigi municipal corporation na kon area khakta do atopa ULB sing atopa da district atopa leiriba sing si muga manadaba tungan oiba aduna ne adugi hojiti plan amakak lak abina koi unified Manipur unified building by road hena 2024 da koina pa common oiba amakak same laga asi pass tore adu masi chatnarani adumai torapa da hojiki hariba maruina akoi municipality gi hojiki kaigi dokta hasi punama asi kai dokta paikhat tibino kamhanne torino hojik leidiba obstruction toriba punama asi hojik lawtho akanda wa tho isi kaigi no matam government sina adum haijarage ko akoi municipal corporation na paikhat kada ba hojik item 18 piri 18 asi koina function tawna bokhona rapham tamsida municipal corporation gi leriba punamakna municipality functionary singsina paikhe tawbom tamsida masigi full power se khoi de leijadaba government na sum lamba government sina sum lamba moina control tawba khoi ri piraba tawna badi ro modi leiraba asi no koina municipal na ek ki makha da tawda bani piba do hoji haidio function tawgudaba sida function tawhandaba si government gi asoiba yam lei aduna hujiki maruina masigumba tawbam tamsida koi atopa state ta atopa di koi municipal corporation manung sida leidiba si koi magistrate power piba koi commissioner oire amado ore magistrate power amso leigidabneba madu fao koi pibi deba adoragdi magistrate power leitabnina haini bo ti tawriba myamse akoina lambi da footpath obstruction leidiba khoriba le hujiki yum chapchana sagalaga mathakta khara hendo apa khodapa si punamakse sidok pa si magistrate power na tadi yadeba aduna masi power si ko piu ni government pide aduna pifam tho pho pirtaba aduna asikumba hojiki ek ki makha da haidi hojiti Imphal city hojik lapna koi atopa state atawm doina jigi hojik lot na sariba ma na sariba building municipal corporation gi makha da hojik building by road rei aduga mokoi gi pam yum saramdai da mo approval lowi kholi khar low do na ayam leri boko bazar manung se aduna masi mayam sida hojikti building by road ma la plus hojiki akhoi gi property tax na lak do re masi he paikhat damda hojik tawriba punamak adu aramba yum sariba kholiba loimak si tho ane boko adu building kan property tax lo la pram tamdi adu noi approval lo brahani ke molom dab ta di mo penalty phangani yum madu khoi chapchana khoi madugi building by rogi makha da leiba pi bogi ningom do leibra leitabra function to tawriba tawdra aduga akhoi chapchaba se sum lakadaba leirabani hojik akoina municipal area da hojik leiba asai eviction torpa Imphal East na West na torpom tamda hojik protest tawisi maruina Imphal Thangam Bazar Kona Bazar dukan ma pusing tawisi hojik dukan ma famliba business tawriba na protest tawribra Pattadar na tawribra adu khoi khangbu masang heba hojik je Pattadar na taw haibagi dukan sing thingbra na Pattadar gi knowledge yaw to bida mokoi dukan famliba mi khakna protest tawribra adu madu dukan famliba adu khakna protest tawgi right leite heba ka sida aduga Pattadar na protest taw haibado madu su la leba ai kam hajadi masa notice pajana pi di haibado madu argument changbi ro ba asembadi mokoina lale masana yum saribudo ekoise municipal corporation gi makha da byro makha da koi approval lobra koi construction tobam tamda lobra lodobra
하이브도 마사나 강리브니 핸독브라 핸독더브라 강리브니 핸독아가디 마사나 핸독키브니 강아가디 아우도 노티스 피와 피도 다카오이데바 아주는 코이 마사나 록토카다브네버거 핸독에 퍼블릭키 아코이나 짤리바 람비 통 풋파트 마탁다 어왕 마탁다 코이나 핸독 코독 पुनमक्सी अखोइना लांजबनी गवर्नमेंट तौसिदी थेंगु थेंगमले लौथोपीदबसे कोइ लेबा फरबनी हाइबदु अदोमना लौबियोबा नतबेन मसी कइगम मोइना प्रोटेस्ट तौपतादी मखोइ बिल्डिंग पुनमक लेरिबो दुकान पुनमक शॉप लाइसेंस लेरबरा रजिस्टर तौरबरा अदो बिल्डिंग बायरो सत्रन चलिब्रा नतगना अप्रूवल लौरिब्रा अदो अखोइ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की एक्ट पीरिबा मतुन येंगम दम कइगम तौरंद्रबा मोइना केस तौरसु मोई फेल होइरनेबको मोइ मथक्ता अकनबा एक्शन लौरकनी अदुगा बिल्डिंग जो जिकी मोइ लौरिबा कइगम जो फ्लोर 5 6 7 G+7 G+5 लेरी मधुगी टैक्स फजन पीरगा अप्रूवल लौबरा लौदबरा मोइ अदुम म्याम तो खोय ताखलपम तमदा मोइ नोटिस लाइरेबा मोइ बिल्डिंग थुगाइबगी राइट याम लई लाना सारुबगी असिगुम लाकनी हबसे कंसीक्वेंस लाकनी हबदो पटादार सिंह युम्बु सिंह दो मथि मुनक असे हाइजरी मसे म्युनिसिपल एक की मखा तोरप तादे नोइ लोम सोकनी केगुम बिजनेसमैन सिंगना मसे प्रोटेस्ट तौरिबदो तौगुनु हाय अदो तौगुनु हाइबदो सोलेन खनबिगनु सोमबिगनु अदुगा सोले खनबिगनु अदो मसे प्रोटेस्ट तौबा नखोइ दुकानदार सिंचु फम फंगोय प्लस पटादार सिंचु नो छोकनी हाबसे आई हाइजनिंगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के साइड के अदुना मसे पुनम असे नखोइबु अखोइना चप चाबा हुजिक मजिस्ट्रेट इम्फाल ईस्ट वेस्ट तौरीबदा कोऑपरेट तौबसिना नोई फ्यूचर की लेगनी अदुना मसी अखोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इम्फाल सिटी मनुंगदा तौरीब पुनमक्सी होइयों थंगाम बजार तौरीब मियाम नोई का हेले अदुगा फुटपाथ लेहंद्रे फुटपाथ सेंबी फुटपाथ मचकते नोइना दुकान की ऑब्स्ट्रक्शन याम लेरे अदु असिगुम पुनमक अदुगा पौना बजार लेरिबा सिंजु मै लेरिबा अदुगा सगोमबन साइड लेरिबा लमलोंग साइड फाट याम लेरेबा असी पुनमक्से नसा खंग चुमुनेब प्रोटेस्ट तौनी हाब खलुनुबा हजिकी पुनमक असे कोइ म्युनिसिपालिटी एक लेबनी अदुना मसी पाखलपम तमदा गवर्नमेंट न अखोइ म्युनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन सिना पाखलपम मतमसिदा कनामदुना हाई कोर्ट सु थिंग यारो मरमदि कोइ प्रूफ पीदोइनी नखोइ बिल्डिंग यंगो हजिक चेक तौबम तमदा पौना बाजारदा थंगाम बाजारदा दुकान फमली मियाम कयामुक लाइसेंस पाइरगेबा लोड लौना तौरीब खनेबा अदुना मोइ असिगुम्बा एक छु थिदोबा अदुगा युमगी कंस्ट्रक्शन म्याम जो तौरपम तमबदी सोइन सोकनी अना शॉप दुकान फमलिबा मोइना फमलिबा दुकान सिन दुकानदार सिंग इनसिमबा जो टोपियो अदो मसी एक इनसिलबा अदुगा नखोइदा म्युनिसिपालिटी एक की मखादा चपचाना पुखलपम तमदा नोइ सोकनी हबसे आई डीसी